Di sini Komardon Para, Congoro ini board office total integration mereka. Arab Hai Manjak Panai Ainu YTF ni Ambasa Block Committee ni Presiden Borong Benang Sekta Babu, even Dolai Jun ni Chairman Borong Benang Prem Lalsa. Saya Faizal, ini Presiden Ambasa Block Committee ni total Presiden Borong Benang Pusara Area, saya Block Committee ni Secretary, saya ILEC ni Chairman, saya YTF ni District ni, Block ni, Central ni. Tay oro koekka wisini chairman joto nono ani kapu kubai jibai tay ani hamjang ma ya preno ang kisisa ko sana murok onek ko kenaka je sini puro buktoro samani abo belai no nangku mani ko joto no ga ang kaisa shortly murok bisingo buji mani jat kai kisa sai sanai kok santang kai to ko kubang mano yang matong hai pono chung tabuk i situation tamo ব্যবহার খাইনানি o wat no ang kisa sanai norok to joto no saimanu bubagar na hamjago jungbu saiman norok hamjago hamjang mani bagaino tini o Komardon Parawo norok ni porishrom baino party office ekta lugnani bagai program snam gai tabu bulan ang oro kisa saimanani muchungo tai lugnani muchungo o Komardon Parani o eleka ni borok koijon norok kisa yak lai খুব জানাই তো আমিয়া